Uba CBCM ubreu MDC berem ganong po, ubala bat tengru ia kakam komu Chief Executive Member Kakasils Autonomous District Council, hagas pautari ukalalingkot arja arpulai, haringkat kinong board, badakis pangot kinong kersan jong kilalek ban penyaso eladi bat kabharatia Janata Party, haga jingalang priang buram yu hagas nong Buda Riboy District. La priang yu ba CBCM lambat kinong board jong da kinong elam hakmat jong ke BJP, kibakentok yu President ke BJP Riboy District uba scam Biswet, State Vice President uba Everest Mersing, Secretary in charge ke BJP Riboy uba Babul Suting, lambat kiwe de kinoy lam hakmat ke BJP. Hakabay day baga jingi ay rang hak election jit nong tau an chaka yung dorbar ke jela mentau snam, uloong. Kasyong haka party bat kinoy lam lara kitbet ban ay tiket yu, ban long kumu kurtong bat lara ka party kam ibet ukloy ban long tang kumu nong tray basit ham jong ka party. Ya kata ngangadai ubreu ubakwa sisa ban ai gaji sekri kasong haka parti ka parti ka ai galat yang ngaban ile nganile be lada ka parti ka ong to ye tre ngai tre be namar ngadai ubreu ubakwa ban ai gaji tre lai ban pan klain namar ba nyu i sisa ya ka jing syak nyon ben ya ki nong rep ya ki businessman ka jing cha nyon ben ya ki khana school iba mio ka jaka ka popule ka biang ye i ba haka sang BJP ka don ka jing ye tre lang na kata ka daw ngadon ka sim ban ye tre ban pan klain ya ikti kamon ketika diang jong kaneka sarkar BJP. Nasakwa banten pau pi banong ba hadin ba pilatip baga NPP kamnya beriu ya kanong po konsensi kaklem snap kaklem piang kaklem buram ya kajing sang jingi bansang ya kaseng NPP hapo nong po konsensi delang bajong pi ki pernok ki bae meksim ngalayat sakamat Om dan NPP harusnya marjar kamnya ngela seng ya ke NPP ban penflanya ka ngada dokumen ki perlok hagapor ka balengkot ka seng ka batumai katto pila ay jing kersan ngangit bapi kersan bapi senia yang ban pikir menro banyo gaji trilang ngaro daga jing ban gaji songsen ya ka jing kasem ya ki kur ki jaj bapi perlok perjor jangan tanyong pokon si ngakwa ban sakri Om tangan upok konsumsi ban syakriru yang kadang ribhai ban banyak kontribu lani ban ai meksim ai put ai bor yang ka state yang baru kawai ban bha ban miat kari khasi jing de halar kata kadang persang bantre Henry Pelse kaseng NPP kala ino benyangi haga jaka begini salok ban ni kiwanra pemban yang kibreu nang tena silong kampat don gajinya keren nak kata kadau ngilapan pau pi kilo kijar bang ba ngen yami no nyami da gajing jauh mat namar iku aban sakri haga to ka por don lang ba Agustin lang bat kiwi ki parlok yang yami no bat suki ladon gajing persang jong kiwi ki sang ban khot yangi le sa pikan mau ba haga por bangi keren yong ba haba kumne ki sang National Party Kim Sodan kam yangi haponong po to longkat balong ngin persang ban sap ban pet ya gerkom trikam jong gaseng UDP badhau benai April tarter ilas dan kata gajing penderung ban ong ban mat ban tip hagaseng UDP ngaro usnem balada haga ar pesan tarik wagos rengkat bagi parlok ni ong to ngin persang ladaki ong sisa banai gaji training ki pending scheme ki ban dangdan supun teli ki badang sa lada kata kaseng UDP ro ka ai kajing syakri ka bastet namar bagadon lang sarkar tongin yarung bat nyelarung sisa kaseng UDP batang surung kaseng UDP pila ban ong lani ki wei gila ban ong pingek yang subisim sipang satu gila ban ong na deu nong ilam jompi ngalamat ya gaji trikam bat ki habau doktor mukul kapor kongres uyalam baru persang ban penbang nyanyi kiskim la persang ban bu kerteng lara ya kiskim jungi nagadong riboy kasau persan kror ka madan korkalan ka ar persan kror ka sericulture training center nanta ka SCI godang na pa ar pumer ka basis paklor la pensange lara sagaro hills ay lada ke BJP yang lam sipara pakasam bangin pendek ngin trestom bangin yelek syadulhi hapok hiuja do modi bangin lek pan bangin lek jawa kuma panja dikun
Kalau ini man ai ketika mandate ketika board, lah kalau ini nganut man lai. Nah kalau ini nak bentar cubi, man ini meniap nak bentar jong kene kedong ke time report bi jungi, nak bentar ke revisi dia jungi, bangin long kita pro an, kita kiberi kibawan le ikam business. So tu mapi yang kedor jumpi, Pope Francis uang gumne. Yang ay pi day ban pensuriyem lane pen nujor kum katiar kebangila ban tip kum kene kum tang sepuluh tungkah. Ni ngiram kedor ke bakerpang ke bakensai ke bala ai kerpang ublay ke jing ke jingnang ke jing start ke jing ublay. Bak ke jing tip lan. De ngiron kam ia ka quality education, sustainable agriculture, lengba kiniki multi-level cropping, nangta nila aban le ka multi level cropping system ke banga ong epi ba nila aban le hakipatun rukom di cropping technology nangta kini di scientific agriculture ki bangila aban introduce begin pun kam hok iki skim sarkar paro begin poi shaki longing long sam bedok jengi khamtam kariboy kadai ka them ka ba ayangi ka jaga jur ki sok ki pai ki betian to pli ki kmat to pi to kala ka bamut bangin long kita kinong yalam kita nandra ay kini kiki bro kat garib hoy jing impadon tanggaway ka artificial turf ke mini stadium ke babaha ki college ki babaha ki IAS ki IPS ki IFS ngimpadon balay namar bangim don kita kislam jing tip ki bala ban ay na kabanta kalau way jom kini ki kun ki jungi nisngaw dap ram lada mangaban mapinyip kendit benriu keri jungi kelada na steng riak kumalongi pi perbor soba kendit benriu no bangin tenrong lam ni gibreu gibana kene kedong kethan ki bedok ki bala ban tre ki bala ban sungthu ya ki jong ki bedok ke sarkar jong modi kadai tik na kabenta jong abadenci ilaya tu kana kumno ila persyang ban panyo ya pi ya ki jingdong kam pi jong pi baro kumba ilaya tu bentan Ndrai kat batur suya kenduk mosiang. Kat batur suya kenduk mosiang. PE kejing sisa. Kejing penting ya pi. Eka bam do masih. Kejing penting ya pi. Ya kamandu no kejing long Kristen. Kejing penting ya pi. Ya kejing penkala Hindu wat kum ta terter. Boleh try kena lo ya pi ya kejabin. Ulo ay api ke jabing mapin perkhat. Pila perkhat. Nga ay ke jing yaro api. Namar hakini ki prasnam. Day namar ma pila yoi. Ya ke jing sensyar jaman ni kon baduk. Jam kena desa. Kumno ulong. Kumno pekmat. Siapi. Kwa ban sensyar yapi. Ka BJP kamuan bansan syari pi tetiap bah tasong thok bah ya kani bat bisari ki kemtian ke mga keren ro ki day ne kilay lada kilay ong yana ka BJP hakini ki prasnam kalau peni baka dan sisa kata ka jing temu om bansan syar nre ban syakri ya pi ubadok no baduk tam nengkong bat kan nongrem jong ka BJP kalong Nation First kemudian nengkong dari kari kabar kadai ke party next party but the last is self kabakando kadai yang lagi